Rubrika Tižnjovnik dáva zvítezosť schádzky odboru za obrazovanie Nacionálneho sovitu Rusnacoch. O pririchtováňoch za manifestáciu Dní Keresturskej paprigy, za festival žridlového špívania na Ješenie zabudze u Ďurďove i aktivnostoch mestnej zajednici Bačinci píše u rubriky Našo mesta. Ekonomija informuje o odkupu tohoročného urožaju žita i o produkciji bilej horčici u Kocurskim Hotare. Kultura i prosvita provadzela koloniju podobovih umetnikoh stretnuce u Bodnarova u Gospodincoh, jak i podobovu koloniju mestnej zajednici Ďurďov, a najaveni i festival tamburovih orkestroh melodiji Ruskoho dvoru. Mozaik zaznačil atmosferu na manifestaciji Ďurďov otvorenoho šerca. Ľudze roky život čitačoh upoznavajú zo z Irinku Sakačske restura, a tu i tekst o pamiatkoch na doček Josipa Broza Tita u Šidze koncom 70. rokoch prešloho viku. Na bokoh rubriki Duchovni život zakončuje še napis o odnošenju človeka ku hrihu, a tu i tekst o preslavi Kirbaja u Novim Verbaše. Sport piše o turniru u odbojki na Pisku u ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov na Paliču i o pririhtovanjoh za novu sezonu u FK Rusin. Dodatok u tim čišlje Dikica.